Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasleđe Tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste Vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog beslavnog proroka, preteča i krstitelja Jovana, svetih slavnih i sve hvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatostoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijara Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, svetih slavnih dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetih pravednih bogotaca Joakime i Jane, svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih. Molimo te, mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Artemije i za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za igumana ove svete obitelji visokoprepodobnog oca našeg Teodosija i za svo u Hristu bratstvo njegovo, za milo, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo da ova sveta obitelj, svaka obitelj, svaki grad i zemlja budu sačuvani od gladi, pomora, zemljotresa, potopa, požara, pokolja, najezde tuđinaca i međusobnog rata, i da blagi čovekoljubivi Bog bude milostiv i predusretljiv, da odvrati svaki gnev upere na nas i izbavi nas od bliske i pravedne svoje pretnje i da nas pomiluje. Gospodi pomiluj, Gospodi Gospod Bog usliši glas moljenja nas grešnih i da nas pomiluje. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Usliši nas, Bože Spasitelju naš, nadu svih krajeva zemlje i onih na moru daleko. I milosti budi, Vladiko, nama grešnima i pomiluj nas. Jer si milostivi čovekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
četvrti, pravednik će procvetati kao palma, kao kedar na livanu će se umnožiti. Pravednik će procvetati kao palma, kao kedar na livanu će se umnožiti. Zasađeni u domu Gospodnjem, u dvorovima Boga našega procvetaće. Pravednik će procvetati kao palma, kao kedar na livanu će se umnožiti. Pravednik će procvetati kao palma, Kao kedar na livanu će se umnožiti. I da se udostojimo slušanja svetog evanđelja, Gospoda Boga molimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Premudro, smerno stojmo, čujmo sveto evanđelje, mir svima. I duhovi Tvojemu. Čitanje svetog evanđelja od Mateja. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Pazimo. Reče Gospod svojim učenicima, eto ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A čuvajte se od ljudi, jer će vas predati sudovima. I po sinagogama svojim tući će vas, i pred starješine i careve izvodit će vas mene radi, za svjedočanstvo njima i neznabošcima. A kada vas predadu, ne brinite se šta ćete kazati, jer nećete vi govoriti, nego Duh Oca vašega govorit će iz vas. A predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih, i svi će vas mrziti imena moga radi. Ali koji pretrpi do kraja, taj će se spasti.